Члени секції культурно-просвітного друštva Карпати у Вербаше з нагоди означування Дня Руснацох вчора вечір отримали приhodnu програму, у котрій участвували хор, ruska židlova grupa, дитинський фольклор, младі співачі і рецитатори. Naša секції bar spišni na taku podžiju, tako i u januaru mešacu, znači perši veljki nastup, a to baš to naše šveto. Takže sme še nješka šitski tu pozberali i vjedno preslavljame to, govorim, tradicionalne naše šveto. Вчорашній вечір вихасновani za otrimовanje ročnej skupštini Kulturno-prosvitnog društva Karpati, na kotre vibrane nove rukovodstvo. Slavko Baranovski, novi predsjedatelj društva, Dejan Zahorjanski, jeho zamenik. Z nagodi nacionalnog šveta Rusnacoh včera otrimana programa i u Kocurskim dome kulturi u organizaciji Kulturno-metnickog društva Žatva i područaj Kancelarije nacionalnog sovitu Rusnacoh. U programi Mikola Šanta, predsjedatelj Kuć Žatva, bešadoval o fundamentalnih ljudskih vrednostoh i vospitovanju dzecoh iz dohadnu naslova Kocurskog paroha Đuri Bindasa. Đura Bindas bol tu jedný periódze od 1923. do 1933. roku parohu Kocure, ta som práve preto vžal, bo on poznal to teren i to mentalitet narodu i vidíme, že hevti brigi, ktorý on tedy mal, te i nješka postoja to ti isti brigi, to ti isti borbi. I pohasnovali sme jeho iskustvo, že by sme še tako zdohadli na hevti vrednosti, ktorý postoja u našem narodze. A to prave toto vospitanje. U programi vyvedena dzecinska predstava Ljenjiva marča u režiji Tanji Brkić spred etnoklubu Odnjate od Zabuca i mesnog odboru Ruski matki Kocur. Dok sam po kalendaroh čitala i listala, to sam i našla. To je predstava za 1928 roku i jedan učitelj porobel. Već smo ju prerobeli, dorobeli, popačela više na perše čitanje, domala sam, že je za dzeci tama i tako sam jej, jak da povem, to ljenjivstvo dako zihe i vicanje. I u Verbaše i u Kocure posle programi organizovani koktel na kotrim predlužene druženje.